Childhood Cancer Foundation Suid-Afrika, oftewel CHOC se nasionale Flip-Flop Day, het in 2020 ontstaan. Suid-Afrikaners word jaarliks aangemoedig om 'n plakker te koop en hulle flip-flops op die 20ste Februarie te dra. Dit alles ten bate van kinders met kanker. Goeiemôre, good morning het by vanjaar se bekendstelling by die Four Seasons Hotel in Johannesburg in aanloop tot môre ingeloer om meer uit te vind. As jy na die woord CHOC kyk, C staan vir Children, H staan vir Hematology, wat ons kyk na kinders met lewensbedreigende bloedsiektes, O staan vir Oncology, wat onkologie is en dis kanker, en dan die ander C is die center. So wanneer sy ons founder saam met haar kind in die hospitaal gesit het, was dit in die Children's Hematology Oncology Center, en dit was in 1979. Waar ouers besef het, hierdie pad van kanker kan hulle nie alleen stap nie. Finansieel, as ook emosioneel, dat hulle ondersteuning nodig het. En CHOC het begin in daai jare as 'n ouer ondersteuningsgroep. In Suid-Afrika word daar 1000 tot 1050 kinders per jaar gediagnoseer met kanker, en ons sê vir hierdie families dat jou kind, jouself, ma, pa, ouma, oupa, jou skoolcommunity gaan nie hierdie pad alleen stap nie. Die fondse wat ingesamel word vir CHOC se nasionale inisiatiewe aangewend, soos verblyf naby hospitale, vervoer na behandeling, emosionele ondersteuning en opvoeding tydens behandeling. Flip-Flop Day is a unique concept, a concept which is mirrored with a very serious concept, but a very fun attribute that no matter who you are, where you are, what size flip-flop you actually wear, you can participate. Flip-Flop Day really started by people saying, well, how can everyone work together? How can everyone take part in something that has small amounts to make such a huge impact? And if you're having a look at it, most people may have flip-flops in their cupboard. So we're saying, wear your flip-flops, wear your Ipanemias, wear whatever is comfortable between your toes. When a child goes through childhood cancer, there are so many people surrounding their child to create a village of love and hope. Centrally, obviously, the doctors, the nurses, the social workers, the oncology team as a whole, and the hospital and our government. But there's so many more people that are there to walk side by side. As CHOC, it is really our privilege to augment those people. Listen, Flip-Flop Day, I know, incredible. How else can we raise awareness? Well, how about we create a Flip-Flop Day official song? Get ready to sing this in the shower, get ready to sing this in the car, get ready to sing this as you buy your 10 Rand sticker, and please help me welcome onto stage Keith Juluka. Hallo, hoe gaan dit? And my name is Keith Juluka. I don't know if julle kan onthou. Ek was ook on this wonderful show of Goeiemôre, Good Morning. Being here, I had the privilege of writing a song that is going to go out to the world, and it's coming out soon, that you guys can enjoy, to celebrate, to get excited and anticipate Flip-Flop Day. So thank you allemaal and geniet het. Listen. What? What? Louder. Yes. What? Beautiful. Flip-Flop Day. Thank you, ladies and gentlemen. I'm Keith Juluka. Ons het ook met 'n paar mense wat die geleentheid bygewoon het gesels. The reason that I actually support CHOC is I was personally affected by childhood cancer when my 8-month-old little boy was diagnosed in 2018 with an aggressive form of leukemia. And unfortunately, he didn't get through his treatment. He died 6 weeks later. But the love and support and community that I found through people and the social workers that work at CHOC was so inspiring, and they've continued to support me. I'm closely affected by cancer because my grandfather and my father as well, right now, cancer victims. So my message would just be that I think with this initiative, what we should take is that sometimes you're not the only person that's not affected.
you can have somebody that's not in your life, but then it can happen to either you or somebody that's very close to you. So it's important for us to support these initiatives and go out and just be aware of what's happening. Ek voel ons almal het iemand wat ons wil help in die lewe en ons voel partykeer ons kan nie, ons weet nie waar om te begin of hoe om te help en uitreik nie. Flip-flop vat daai verantwoordelikheid van jou af en help jou om iemand by te staan en te kan help in die moeilike tyd. Sou dit kanker wees, iemand wat nie behuising het nie. Dink aan enige manier hoe om die publiek te kan help. Dit is dit. Hierdie veldtog word as 'n eenvoudige vriendskaplike daad beskryf om die pad saam met die families wat geraak word aan te durf, 'n bydrae te lewer en 'n verskil te maak. So maak seker jy gaan koop jou plakker en dra jou flip-flops môre. Dink net, 'n dag op kantoor kan nie meer gemaklik wees as dit nie. Flip-flop day, kyk net daar, flip-flop day, the summer is magic, flip-flop day. Ek moet nou my voetjies mooi inkry daar. Wat 'n lekker inisiatief. Ja, ek hou baie daarvan. Ek dink altyd wanneer dit kom by liefdadigheid, ek ondersteun graag so 'n saak. Ek het die afgelope tyd was ek permanent in my flip-flops gewees daar in die Kaap. So nee, ek dink dis is 'n goeie ding om te doen, so nou moet ons net ons plakkers kry. As ek moet vir jou sê nee, ek is so lief vir my flip-flops. Baie mense hou ons nie van die plakkie die toon en goeders nie. Maar as ek my voet moet uittrek, kyk daar, ek het 'n permanente plakkie tan. Sien jy daarso? Ek sien wat so jy plakkie tan ek sê. het. Kyk net daar. Ja, dit lyk asof jy op pad is strand toe. Van Magai tot Kioswang. Wat is die plekkie se naam nou weer gewees? Kioswang. Nee, jy sit my nou, dit kyk my weer hierso. Ja. Dis 'n tipiese Kaohsiung. Kaohsiung. Ja, dis hy. So wanneer is dit nou? Is dit nou vandag flip-flop dag? Môre. So hierdie was in aanloop tot môre. So maak seker jy gaan besoek choc.org.za om jou plakker te kry en onthou om môre jou plakkies aan te trek, né? Nee? Sommige vandag al. Vandag al, maar môre ook. Ja. Maak seker. En as ek vir jou sê, trek mag ons maar môre. Ek bedoel, kyk die hemp. Dit lyk regtig asof jy op pad is strand toe. Daar sê, moet ek gaan. Nou maar ja, daar sê weer eens. Hierdie is my gunsteling oomblik van elke oggend. Kyk net hoe lekker is hy. Gesond, vars en gerus en reg vir vandag. Daar sê, hier gaan ons. Goeiemôre, good morning. Daar sê, baie lekker saam met julle. Net nie na sport.